yen kase bone be wie da we de apa Denkyira epoye ehonom ne yakwa akoduro na sese no amanba yensa kan se kro ba ko ne den ane Dunkwa-Mfuom ehonom ana baba wo bia wo yetira wonye mfinhye no be se duonu miensa 23 years ana sababa wo ne den ade Victoria Tetteh ne din ampanifo de ma yen eno no yesi woni abrante kwa bi ana twempana na sa ne mpena no ediom de ma yen se Dominic na sabio na hotadin no aye de fan so Obuasi san so me so Obuasi wo ba bi ana kwa no wo free a obapia mu e wo saa Dunkwa-Mfuom ho no mu o me se wo mo nhye dan ka bi nhye mu a yesi enura anwumre aha ntimadaroma mo ba ni mo krata no so Facebook page no so Akoma 87 pona FM ababa wa ni ana kwa na wane ga na twempena na wakunu no so no sa agba na anim woniye na honya fanya kra enyenyenyenyenyenyenye se nura nwumre na one ne ga no na so edam ho etu omo hyedam ho no sa no na boy ne fa ne phone ana okwahwe ga no onse WhatsApp na aba no omo fra ba bi start on yesi ga no ne bema fufuro bi ayo video bi na ga no edisa emfonyini na kwato start ho entabra Obuasi hu san mfonyini ni se kim ena kwane de ne yam de ne prow ei ede nie wo fam achi me pa na yam se Vic wo fam achi wone na ka biara hurusu biara enti Vic hwa na ase ei Obuasi buafu ena yese Vic dimrika se baabi o mote no Vic no so ni sister etebe ho baabi ena dimrika ko ni sister o se sister se na ebo Obuasi buafu enti sister na ye na adwene se o mu siesie asem na entaduru baabi no na asem no buru o mo so ena Vic na wa firi mu yi ni nua ye fan se lazy eye se ne emema bi dan bi to aso nti okwa akofo maba no ma siesie asem no abra lazy twe ne ho no oba ye na Obuasi de blocks yi bi o behwe ye what they are bugani trim pain hwe dia no na that form one no what ne down ni say skirt yellow bi sa and what de bua na boni trim mama emoja gen down form no agi kura wanka bi na ye gen na wo frame no Vic ni sister lazy wa kirem kakra ye ntie bi no kra minua ba ne friend Vic me wo ho around 12 nim obo mana boy ni sudru ho na mbisa o mo se aden na najui o madru ha no se mimbisa minua no de waye na mi se Vic de na waye o se me fun ekra me no boy ni ba cell phone o so o ma mpo from me se mempe na mi sinti enu nti na wadwane aba ha e de asem no se Dominic nyana obe plan se wana mka che boy ni se aden e na wu plan no se waye o den o se video si bi o ni baby aye no de aye ni status wa send ya manu enehi ntina otami ni ane sesano ti e ma me twene ba dem ye nyina ye ti wo mpo ne ye kasa se mi bi epuno na no onu nsu nie se no otami ni ane ti e wana mi bi so manu ma asem na boy ne kasa videos bi a me ni ano asende de aye ne start ni we watwe no twema na mso bla enye hwe abotani yenka asem to no abufo bi ni na afa mi uni se onya menua na kunu ano be ni bibi metia mu so amantemu wa obia ente because na ade asan obia na omunye gidigidi bi anso ameka se omia ne kon odemu ana watwe sikan bi wo yeso a meka se ti edan ye wo ye chiwo na me yese wo bikobo braba akuprim wo se ne be ono ebe ma oni ne ba be kasa me call ye just a minute na me ba ye no ode ade ahwe menua ni tima wakunu ba wudu Obuasi a ne de fle no oyo plate ni 1 year ni oyo preta yes one ne Vic kura sha ase atwempena na afimu nie na ode akokun Vic yi se Vic ti wa mo twempena no madaro ma ya bra ho se oni obi ajaye a dwene ho biem you said you o matabre mu no de na akopie mu o ayaresa bia ade ase ya wie kwa ya bra ho sem na de kura na ebe yi se kom na no hye ti boys na nyina akwa no so wie ya hane Bajani kra hu ba bia akwa na fa wako go wa ga be mu heyo he said why na ntimi no obi ntina bia mu ayekum say na make kom no obi adwena shi ti no nsu ana ne ho akodi mo ko fa mo nsu mo hwe maturity level no akwa na nim te se nkunu na nim te se nkunu na ne ho nya fa ba ge no so fefe fa bra wo nguye no kra ge ne nya nguye no 23 kama akuno
aha no watwa atade kura na utira bi na ana do ne ginem bi penkwasafo abasa bende ya mo bosu tena ye kan so bi mu so ne bi mu ye video